wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumushangilia Mwokozi. Atakusanya Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Reka badusengere hanyuma tuze gukurikizaho gahunda. So they're going to pray and then we can continue with the program. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye muri uyu mwanya kandi tugeza kuri ibindi. Tugushimiye ko abanye natwe muri za gahunda zose twasoje, ari wowe udufashijemo. None tugeza ahantu mwami tugiye gutangira ikindi cyiciro cyo gushingura iyi mibiri. Turasaba kuko tugiye kuyirambika muri inzu wayiteguriye, aho izaruhukira kugeza ubwo izategereza impanda y'imperuka. Ubwo ibyanditswe bivuga ngo uwo munsi abera bose basinziriye bapfuye bizeye kandi bapfuye bumva bazongera kandi bumve. Turahamya Yesu, imibiri yacu iratendebukiwe, dufite agahinda kenshi kuko imibiri ikiri mu bubata bw'urupfu, ariko turagusaba kudufasha utwegere muri aka kanya turi hano. Wegera aba babyeyi, wegereye imiryango, wegera aba bantu bose baraha. Reke duhumurizwe n'ijambo ryawe. Gahunda zose ziri gukoreka ahantu dusange, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo niwe mwungeri wacu ntituzakena. Nubwo twaca mu gikombe cy'igice cy'urupfu ntituzatinya, kuko uri kumwe natwe. Ukomeze kubana natwe, twegere ntureke ngo tube twenyine. Byiringiro byacu bizamuke bigere ku Mana. Asante kuko bidufashijemo, turabyizeye kuko ubiduhaye ubuntu. Mu izina rya Kristo Yesu tusabye twizeye. Amen. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present or things to come, nor powers or heights or depth, nor anything else in all of creation will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord. Amen. And they shall hunger no more, neither thirst anymore. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd. And he will guide them to springs of living water, and wipe every tear from their eyes. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him should not perish, but may have eternal life. This is the word of the Lord. Thanks be to God.
amashimwe n'ay'Imana. We have entrusted Diane and Celine to the hands of God. None twamaze gutanga Celine na Diana mu maboko yo mu biganza by'Imana. We now commit their bodies to the ground. Ubu naho turatanze ubuzima bwabo mibiri yabo mu bivu. No, mama, Earth to earth and ashes to ashes Isi isi umunyota umunyota and dust to dust. umukungugu umukungugu. In a sure and certain hope of the resurrection to eternal life Mu kwizera izuka n'ubuzima cyangwa ubugingo budashira. through our Lord Jesus Christ, Muri Yesu Kristo umwami wacu. who died and was buried Yapfuye agahambwa and rose again for us. akongera akatuzukira kandi. To God be the glory forever and ever. Ku Mana icyubahiro n'icyayo ibihe byose. Amen. Amen. For if we live to the Lord. Ubwo tuba tubayeho ku by'Imana. And if we die to the Lord. Kandi nubwo dupfa tuba dupfiye ku by'Imana. So then, whether we live or whether we die, Ku bw'ibyo twaba abapfuye cyangwa tuba abazima we are the Lord's. turi ab'Imana. For to this end Christ died and lived again, Kuko Yesu yapfuye kandi akongera akabaho. so he might be the Lord of both the dead and the living. Na niwo mwami w'abapfuye n'abazima. Let us pray. Reka dusenge. O God, whose mercies cannot be numbered, let the Holy Spirit lead us in the company of the whole church, in holiness and righteousness, in the confidence of loving faith and the strength of sure hope. May we live in favour with you, most gracious Lord, and in perfect love for one another. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. And the peace of God, which passes all understanding, Rero amahoro y'Imana arenze ugutahura kose. keep your hearts and minds in the knowledge Akomeze imitima yanyu no kumenya kwanyu of the love of God. y'urukundo rw'Imana.
and of his Son, Jesus Christ, our Lord. n'ubwa Yesu Kristo umwana w'Imana, The blessing of God Almighty, imihezagiro y'Imana ihoraho, the Father, Son, and Holy Spirit, Data, Umwana na Mpwemu Wera, be upon you bibane namwe and remain with you kandi bigumane namwe always. ibihe byose. Amen. 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 Thank you, ladies and gentlemen. Murakoze bashinga ntahe bapfasoni. In just a moment, the cemetery staff Mu mwanya muto cyane bajya abantu bajejwe n'ibintu byo guhamba will prepare Diane and Celine's graves barategura imva ya Diana na Celine to be filled with soil. kugira ngo yuzuzwe n'ibivu. They will come and remove everything here, Baraza bace bakura ibi byose ibi vyuma bikikije, and then they will bring the soil. bace bazana ibivu. And there is the opportunity, if any of the family or friends Kandi hariho amahirwe haba mu muryango canke mu bagenzi to help fill the graves with soil. muremerewe gushirako canke kuzuza ivu izimva. It's not something you have to do, Si ikintu ari masi canke mutegezwa gukora, but if you would like to, you will be able to. ariko bigukundiye canke ubishatse urabikora. Once their graves have been filled with soil, Rero izimva zimaze kuzuzwa n'ibivu, you will then be able to place those beautiful flowers upon their graves. murashobora guca mushira ayo mashurwe meza mateguye hejuru y'izo mva. And then when the service here at the cemetery is fully complete, Ubwo rero tumaze guheza service yaha ku makaburi, then you are all encouraged to make your way back to Playford Uniting Church mwese murahawe kaze kongera guhurira kuri Uniting Church for the remaining part of the service there. kugira ngo service isigaye nayo iherere hariya. As you enter the church, Maze kwinjira hariya mu rusengero, ugiye kwinjira there are some pages on the table hariho inkaratasi canke inkaratasi zateguwe hariya ku mameza for you all to write your names. kugira ngo mwebwe mwese mwandike amazina yanyu, And this is for the family as a record of your attendance. ivyo navyo bizoguma ku muryango kugira ngo bamenye ukuntu mwashoboye kubafasha muri ibihe bigoye. May the Lord bless you all in your memories, Imana ibahezagire cyane mwese. and may the peace of God be upon you. Amen. Kandi amahoro y'Imana bane namwe. Thank you. Murakoze. Tutaimba nyimbo ya wokovu namba 290. Tuangalie katika Biblia, vitabu vya nyimbo. Baragumu Mungu litalia. Unaifahamu? Okay, tuma. Hiyo ndio hizi. Turebe tuangalie ingine. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa
Mwokozi ukaa ndani ya Yesu wangu, Yesu amenifungu lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Ni ajabu kubwa kwae, alinisameyo juju kifungua lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake. Ni ajabu kubwa kweli, alinisameyo juju ya neema yake, ninaiimba kwa furaha. Yesu amenifungua lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Boi ya uzima nitafika mlangoni, kwa ajili ya upendo nitakata kuingia. Yesu nifungu lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Asubuhi ya uzima nitafika mlango, kwa ajili ya upendo nitakaa kwa wingi. Yesu amenifungu lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Yesu amenifungu lango nzuri la mbingu, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Siku chache tena Wakristo watakwenda kumwona Mwokozi.
siku chache zitaingiwa nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu angoja asubuhi, kwa dalili zake ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kufika. Chache safita ya huko tena, Yesu mfalme atakuja, tutaona furaha na raha, atatupeleka kwake juu. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu angojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Baragumu la mwisho italia, waaminifu watachukuliwa, wote wataingia mbinguni kukaa pamoja na kadusabe abasore begere hano hafi badufashe. I ask those young men to come here so they can help us. Harabanza ababyeyi. We are going to start with the parents. Ababyeyi b'abana. The parents of the children. Barashiramo igitaka gikeya, hanyuma ibindi biraza gukorwa n'abo basore begere hafi. So then after that, the other work will be done by these young people. Sabe abapasiteri aribo bakurikiraho. All the pastors, can you please be on this side? Will be next. Abapasiteri bahagarare ku ruhande rw'ino kugira ngo kandi mushyire mu mva zombi kugira ngo bize kugenda neza nk'uko biteganyijwe. Abashumba mutambuke.
ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mwamba wenye imara, wazoni nitajificha, majina yayo madamu, nikugonga ubavuni, unisafisha dhambi, Reka dusabe rero abasore begera aha ngaha badufashe gushyiramo iki gitaka, nk'uko twabibamenyesheje hariho imashini zigomba kubikora, ariko iki gitaka nikirangira barazana imashini ishyiremo ikindi gitaka kugira ngo dusoze gahunda. Murakoze abasore, mwegera aha imbere mudufashe.
Siku hiyo ya mwisho na utasikia injili. Atakusanya kwa furaha, makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, ulieni katika neno zuri la Mungu. Makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi?
baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wangu nashiba rohoni kwa raha yangu kwenda moja wa mbinguni. Tukitumikia Mwokozi tutapata zawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno. Yafaa kuishi na kufa katika maneno. Yafaa kuishi na kufa katika kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutu kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia. Tangaza na kuitangaza Injili ni faida kwetu. Tangaza na kuitangaza Injili ni faida. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Moko, na mimi nataka kufika kuimba pamoja. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua, waliohudumu kwa pendo waliohudumu kwa pendo watamwe, waliohudumu kwa pendo watamwe, waliohudumu kwa pendo watamwe, waliohudumu kwa pendo watamwe. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu, na mimi nataka kuimba pamoja. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua, waliohudumu kwa pendo watamwe, wapendo waliohudumu kwa pendo waliohudumu kwa pendo. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na kwa neema
neema kubwa zaidi twapata kuishi kwa ajili ya yote kati yote ya dunia. Tangaza na kuitangaza Injili nifae, tangaza na kuitangaza Injili nifae. Wakristo watapoi mbinguni, na mimi nataka kuimba pamoja. Shukuru, tutamshukuru Mungu aliyetuumba. Walio wapendo wata wapendo wata Haleluya. Bwana asifiwe. Abakristo bangana gutya baje guhumuriza abandi bantu, mwo kwifata ntimuririmbe ngo muhumuriza abandi bantu, mwazanwe n'iki? Bwana asifiwe. Haleluya. Uyu muririmbyi yavuze ngo ubwo abakristo bazinjira mu ijuru kumushima Umukiza, nanje ndifuza kuzajana nabo dufatanye kumuhimbaza. Tuzaririmbira Umukiza. We're going to sing for the Savior. Ubwo yatuguze amaraso ye, abakorana urukundo bose bazamuhimbaza iteka. Aba ngaba turambitse mu butaka, nibo bagiye nico kimwe basigaranye gusa kuzamuhimbaza iteka. Abasigaye twese ni uguhumuriza ababyeyi basizwe n'ababana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimenga bataruka. Mumeze mute? Nimuza duhumurizanye. Let us comfort each other. Bibiri bivuga gute? The Bible says what? Biravuga ngo twatubwirana amagambo kugira ngo duhumurizanye twese. Talk to each other so we can comfort each other. Bwana asifiwe. Praise God. Haleluya. Haleluya. Maisha katika dunia ni kama pandaye katika mwili atavuna. Tumikia Mwokozi. Walio hudumu kwa pendo. Aiwe walio hudumu kwa pendo. Walio hudumu kwa pendo. Walio hudumu kwa pendo. Walio hudumu kwa pendo. Ai walio hudumu kwa pendo. Ai walio hudumu kwa pendo. Walio hudumu kwa pendo. Walio hudumu kwa pendo atamwe. Walio hudumu kwa pendo atamwe. Walio hudumu kwa pendo atamwe. Walio hudumu kwa pendo. Walio hudumu kwa pendo atamwe. Walio hudumu kwa pendo atamwe milele. Haleluya. Yesu ni furaha yangu,
pendo kweli, anaweza kusimika kila mwenye ananipa furaha, nguvu, raha na faraja. Haleluya, hata nikionja kufa, Yesu ananipa furaha, nguvu, raha na faraja. Hata nikionja kufa, Yesu nimefungwa namo kwa kifungo hata kufa hakuwe unitenga mimi wake siku ninataka kwa neema nimepona mimi wake siku ninataka kwa neema nitumikie kwa mikono yao nakumbatiwa, sitaweza kuta pendo lake, napokea anijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiyo katika napokea nguvu yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu katika napokea nguvu yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiongo katika napokea nguvu yanijaza moyo wa Yesu wangu, Yesu ananiongo katika napokea nguvu yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiongo katika napokea nguvu yanijaza moyo wa Yesu wangu, Yesu ananiongo katika napokea nguvu yake yanijaza moyo wa Yesu wangu, Yesu ananiongoza kwa mikono ya upe nakumbatiwa sitaweza kutafsiri pendo lake napokea nguvu yake yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza katika safari, napokea nguvu yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiongoza katika napokea nguvu yake yanijaza moyo wa Yesu wangu, Yesu katika napokea nguvu yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiongo katika napokea nguvu
yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiongoza napokea nguvu, yanijaza moyo. Yesu wangu, Yesu ananiongoza katika, napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza katika, napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza napokea, yanijaza moyo wa Yesu wangu. Yesu katika nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha hatakufa hakuwezi kunitenga naye, mimi wake siku zote. Katika safari yake. Sawa, murakoze cyane kandi mwakoze kwihangana. Tugeze mu mwanya wo gushyiraho indabyo. Ubwo ruriya ni ururabyo rwabo babashyiraho, hanyuma abantu bari buze gukurikirana batanga indabyo nk'uko ndi buze kubasoma hano ku rutonde mfite rw'abantu bashyiraho indabyo. Abantu bihangane baze kuza uko tubahamagara. Turahera ku muryango wa Celine. Uyu ni Celine uri hano. Turasaba Martine na madamu we bombi gusa ko batambuka, ufite ururabyo rwabo arubahereze hano bashyireho ururabyo. Murakoze cyane. Thank you very much. Reka twakire abavukana na Celine, abavandimwe be, bakuru be n'abasaza be batambuke. Ufite ururabyo rwabo adufashe arubagezeho. Mutambuke mwese, basaza ba Celine na bakuru be n'abarumuna be. These are Celine and Celine's sisters and brothers. Kadusabe abayobozi ba community ko batambuka hano. Leaders of the community. Bafite ururabyo rwabo nabo mwegera hano. The leaders of the community, please. Murakoze cyane. Reka dusabe urubyiruko rwa community ko rwatambuka. We're going to ask the youth from the community to come or to step forward.
kadusabe abaturanye na Muzehe Martin mu nkambi ya Ngarama batambuke bashireho ururabyo rwabo. People who lived with the Martin in the camp, refuge camp of Ngalama, to come forward as well. Murakoze cyane. Hanyuma turasaba nimba hari abandi bantu bazanye niba hari abandi bazanye indabyo zabo ku giti cyabo zo gushyira abandi bazanye indabyo zabo ku giti cyabo batambuka. Any other people that brought the flowers privately? Anyihanganira mu rutonde bampaye ntago bari bampaye abo banyongoreye. Itorero rya Uniting ngo ryazanye ururabyo. The Church of the Uniting Church. Bashyiraho kuri Celine. Hatambuka itorero Play for the Uniting Church. Uniting Church Playford. Murakoze cyane. Thank you very much. Niba rero hari abandi bazanye indabyo ku giti cyabo bashyiraho. If you may have brought your flowers privately, please come and deposit them. Murakoze, reka tujye ku ruhande. We are going on the other side. Turasaba ababyeyi ba Diane ko batambuka. The parents of Diana. Ndetse n'abana batambukana n'abana. They can come with the children. Murakoze cyane. Thank you very much. Famiye abasinga batambuke ururabyo rwabo begere hano hafi. The family mentioned, please step forward. Murakoze cyane. Kadusabe famiye y'abasegege. The family mentioned. Famiye y'abasegege batambuka bafite ururabyo rwabo aruzana. Murakoze cyane. Kadusabe famiye Gasita. The Gasita family. Famiye Gasita batambuke. Kadusabe abayobozi b'itorero rya Uniting Playford batambuke
We're going to ask the leaders of the Uniting Church, Playford, to step forward again. Murakoze cyane. Thank you very much. Dusabe abayobozi ba community yacu PCCA ko batambuka. The leaders of our community to step forward. Barakoze cyane. Thank you very much. Twasabaga nimba hari n'abandi baje bitwaje indabyo tutari dufite kuri uru rutonde mwatambuka mugashiraho indabyo. If you may have the flowers privately, you can step forward and put them on as well. Thank you so much. Kadusabe niba hari undi waba afite indabyo yaje yitwaje yazishiraho. Is there anyone with the flowers and they want to deposit them? Sawa, murakoze cyane. Ndibaza ko dusoje iyi gahunda y'ahangaha kandi turifuza ko saa 8:30 turi bube dutangiye gahunda yo gusoza ikiriyo hariya ku rusengero. N'ubundi address ni Playford Uniting Church cyangwa se wanditse Curtis Road na Douglas Drive, barahita bakwereka aho tujya gusoreza ikiriyo. Iraba ari gahunda y'umuryango iyo gutanga ubuhamya bw'abana bacu, imiryango yose iri gutanga ubuhamya. I believe we have come to a conclusion of here at the cemetery, and we're going to head back to the Uniting Church, Playford, where we're going to be hearing the our testimonies and different stuff of the family. Murakoze cyane. Thank you very much. Kandi kantu gatoya nubwo mubibona bimeze gutya, ariko hanyuma y'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri bazaza kuhubakira naho hazaba hameze nkuko ahandi hameze nkuko muri kubireba. So after a few weeks these places will be built nice and good just like the other graves. Yego, murakoze. Reka dusabe umuyobozi w'itorero Uniting Church. We're going to ask the leader of the Uniting Church ko yaza agasenga to come and finish with the prayer. Hanyuma twese twerekeze ku rusengero nkuko so that then we can head back to the Uniting Church, Playford. Thank you very much. Let us pray. Loving and gracious God, in the midst of your creation, we thank you for your love today. We thank you for the precious time we have shared today, as we love and remember, as we cherish and comfort one another. Lord, may we know the filling of your Spirit, that we would know the life that you have for us to be lived. But we pray as we leave this place, that it would always remain a place where you are present, where we meet with you again if we return here. And Lord, that you will bless us as we go with your presence as the one who is victorious over the grave. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bless you. Murakoze cyane. Ngira amahoro tuvurire hariya ku rusengero muri gahunda y'umuryango. Murakoze. Imana ibahe umugisha.